me ngo aceceke tondo ngo ahurirana nyine yamahurirana na mudogo nawe arasohotse aragiye mu kazi afite agenda yiwe arasohotse mudogo agiye mu kazi ngo bakubita n'amaso gutya mudogo yamatangira aratsikimbwa arashavuye ngahaga ibitonyanga by'amarira umugore ngo nawe bwama bugaruka ngo abaza abana atase nyine bana ba bisaga nk'ahari nk'awamanya asohotse kandi imyaka 7 ishize ubwenge buragarutse ngo kandi isumba byose haleluya ngo arayambaza nonoga nawe arayambaza aratangiraga nawe duhimbaje Imana kuko Imana duhaye umugoroba mwiza kugira ngo twebwe twese tuboneke mu maso y'Imana ariho duturije kugira ngo twumve icyo Imana ihumekera mu ijambo ryayo twebwe abakiriho bagiye bahumeka uyu mwuka w'abazima Imana ishimwe haleluya dushimiye ikaze muduhaye hano mu nzu y'Imana nk'abavandimwe nk'abene so musangiye agakiza musangiye urugendo rwo kuja mu ijuru ikaze rero muduhaye hano mu nzu y'Imana turabashimiye bene data Imana ibahereze umugisha kubw'iyo kazi haleluya haleluya shimiye Imana kuba mpagararanye namwe cyangwa se ndi kumwe namwe ahantu hagutse ubwo duherukana namwe mwari ahantu hatoya hatagutse nk'uku ariko nanejejwe nuko Imana yabahaye ahantu hagutse kugira ngo mushobore kuba mwisanzuye muri mu mwanya nk'uyu kugira ngo muze mubone uko muhimbaza Imana no kumva icyo Imana yateguriye imitima yacu muri iki gihe Imana ishimwe yabahaye aha hantu haleluya Imana ihabwe icyubahiro nanejejwe no kubana namwe uyu mugoroba kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima muri iki gihugu cyangwa se muri iyi minsi reka tuvuge muri iyi minsi na magambo abiri ndavuga rimwe none hano ubuko ndavuga amagambo yo kuvuga ngo abantu baguye umwuma sinzi ko wobyumva utese kugumwuma nagenze nirutse byabaye gute kugumwuma nawuguye nakoze iki ariko ijambo tuje kuganira Imana yashize ku mutima umugoroba wa none tuza tujya kureba muri Bibiliya tugasanga abo bantu baguye umwuma bawuguye arico bakoze arico bagezeho twebwe none tuguye umwuma ntaco turakora kandi nta vision dufite yo kuja imbere ngo tugire ico dukora Imana tubabarire ijambo rya kabiri kandi aryo tugiye kuganira uyu mwanya naryo duhaye tuganira muri kino gihe cya none rikureba rikandeba rikareba ikiremwa cyose cyaremwe n'Imana cy'abantu b'Imana batuye mu nzu y'Imana bajemwo babamwo
kandi mu gihe turimo ni ijambo rivuga ngo kugarura ubwenge. Ubwenge buzabushiraho bwari buri. Ubwenge buzabuyoyoka bukarangira bugashira neza ahantu waruzi nawe warebaga mu bitekerezo byawe, ukabona nyine n'umuntu utafite ubwenge kandi bwiza busukuye kandi bumeze neza, ye buzamugeza no ku kintu. Iryo ni ijambo rya mbere. Imana yamara kugweza ubwo bwenge imaze kubugushiramwo, tubujane neza kuko Imana ishaka. Ubwenge ukabugarura ukabujana mu bushake bwawe, mu bindi bitekerezo byawe. Ubwenge bugashira bukayoyoka bukagenda, ariko Imana yayikureba ikabona ubwo yagushizemo kugira ngo ubujane neza, ikegeraho ikubonamwe amafuti. Ikakurekeraho ikakubonamwe amafuti kareka. Ijambo rya gatatu ni ukuvuga ngo ubwenge abo yabuhaye bakabufata neza kandi bakabujana neza nk'uko Imana ishaka, bakageza ku iherezo ryabwo. Imana ikagenda ibashima buri gihe kuzageza ku munsi bazagera imbere y'Imana, Imana ikabashimira. Haleluya, haleluya. Turaja kubisangamwo cyane cyane abasore babiri batangizanije ubwenge bwiza kandi bushimwa n'Imana. Imana irabashima, Imana ibavugaho ibyiza, Imana irabarata, n'abisi barabarata kuri ubwo bwenge bwiza kandi ubwenge buturuka ku Mana. Amazega twirebe twisuzume tumenye ngo ese niko biri, niko bimeze. Dusome mu gitabo cya Daniyeli. Daniyeli ni ibice 4. Umurongo wa 31 mu rutu twa Bibiliya dutoya. Ngira ngo za Bibiliya zindi zisanzwe nini za kera ni 32 nimba atari na 4 gutyo nkaho, ariko utu twa Bibiliya dutoya ibice byo ni birya 4, umurongo wa 31. Nayo magambo tugiye kuganira umwanya Imana iduhaye muri uyu mugoroba wa none, imbere y'abahamya bangana gutyo, kuko ntaco tuzireguza, kuko ijambo ryavuzwe imbere y'abahamya bangana gutya bumva, babona, bagenda, bakora. Umusomyi mwiza yadusomera urangwa usoma yadusomera. Yes.
Aha. Yego. Yego. Manuka. Yego. Amen. Cyangwa wabasha kuyibaza ayibwira ngo ese urakora iki, urakora ibiki, ibi wagiyemo ni ibiki? Bibiliya yatubwiye ngo ari mu ngabo zo mu ijuru, ari mu izo mu isi. Kuko rimwe na rimwe mu isi Imana izigira icyo yakoze iri mu ijuru mu isi, tukavuga ngo ese noneho Imana yagize gutuka. Imana iba yabitekerejeho kugikora iri mu ijuru, igahesha twebwe abari mu isi kugira ngo tucakire, kuko aricyo yabonye ngombwa kandi gikwiriye mu maso hayo, kandi kizanezeza imitima y'abizera bose. Abakiranirwa gabo n'ukuguma bagakiranirwa bakavuga ngo yenda hari Imana yakoze amafuti, ariko tugira Imana itagira amafuti. Haleluya. Uyu ni umwami Nebukadinezari, yari afite ubwenge kugira ngo aje kuba umwami, aje ku ngoma ategeke. Imana imuhereza iyo nzizo yo kuba umwami, si uko yari yabonye kuko ari igifu. Imana yari yamubonyemo ubwenge bwo kuyobora, kandi Imana imuhereza n'icubahiro, ariko ntiyabimenya. Bibiliya yatubwiye ngo jewe Nebukadinezari, mwami w'i Babuloni, Imana imuhereza gutegeka Babiloni, kuba umwami, kuba umutegetsi. Arategeka, Imana iramutiza, intizo y'Imana iragenda arayobora, arabitunganya, ibintu abikora neza, abantu baramushima, nawe ubwiwe abona ni byiza. Aravuga ati Babiloni ndayitegetse, imeze neza kandi iteje imbere, ibintu ni byiza. Arayubaka, arayirimbisha, mu bitekerezo by'ubwenge yari afite arayirimbisha. Aravuga ati ariko Babiloni ndakubatse. Yubaka ngo inkike zari ziyigose, ngo arazubaka arazirimbisha. Hariya hejuru mu nkike ngo ahubaka utuzu 150, kandi ngo buri kazu ngo akagashiramo umusirikare wo kuzaneka kareba igiturutse iburengerazuba n'iburasirazuba, ngo kugira ngo Babiloni idaterwa. Uriya we yamenye ngo abwira abari hasi ati yeme mbonye akantu kera cyangwa kirabura cyangwa k'umutuku gaturutse iriya, none gangahwe mureba bari hasi, kugira ngo Babiloni idaterwa, abanze batayinjiramo. Sinzi ibitekerezo byawe biza bikujana kugira ngo umutima wawe Imana yagushizemo wo gukiranuka, nimba warawubakiye neza ukawuzigama neza, kugira ngo Satani atabona aho yinjirizamo za nyakavutabi n'izindi, kugira ngo udaterwa ukagira intambara. Ataho ndatunganije ndahubatse n'amahoro, ngo amaze ariyumva.
yamatangira arizamura aravuga ngo ibyo ni ibitekerezo byiwe, ngo ni ubuhanga bwiwe. Imana kirareba. Arasubira ngo yubaka Nirejo, Ekibatana na Babiloni, ngo yubaka ikiraro ngo cyari gitandukanije Ekibatana na Babiloni, ngo bwira nimugoroba akagikunja, ngo ninterwa niriwe muri Babiloni ngo nzoza ngikunjure mpungire muri Ekibatana, kandi nizaba niriwe muri Ekibatana ariyo naraye, nanone nzaza ngikunjure subire ngikunje mpungire muri Babiloni. Arizamura ngo yama yikubita ku mutima. Imana zitubona amafuti iyo duhaye twikubita ku mutima ukavuga ngo ni wewe nkani. Kera aho ubwenge buba bwatangiye kuyoyoka. Nkani ngo yama yikubita ku mutima ati nta kundi ndabitunganije, ibintu bimeze neza Babiloni, narakubatse naragukoze neza cyane. Imana yamurebye, Imana imubona kuko yizamuye, Imana imubonamwe amafuti, Imana itangira kubona kuko kera yishize hejuru, Imana itangira kubona kuko intambwe ziwe ubwenge yari yamuhaye kugira ngo abujere neza, bugende neza, ahimbaze Imana yabumuhaye iri mu ijuru, ayishimire, ayiheze icubahiro, biramunanira. Bavuga ngo duheze Imana icubahiro. Reka turebe, duheze Imana icubahiro mu abakristo. Dore Imana icubahiro, Imana yo mu ijuru. Muri bimwe agapfano ka Nebukadinezari n'Imana ngo ntiyagaza heza Imana icubahiro, ngo bavuga ngo duhe Imana icubahiro, ngo akazamura kumwe kandi afite aya. Imana ngo itangira gukora hano mu bwonko, ntigira inkoni, ngo yanye ikora gusa mu bwonko, ngo kere atangira kwikubita ku mutima, weze Imana icubahiro koma niki bariya none babwiriwe cyangwa baburaye kuguma kuyamanika no kuyamanura cyane nk'ibyabariye. Imana tubabarire, Imana tubabarire. Aho kera Imana ibitangiye kumubonamwe amafuti, ubwenge butangiye kuyoyoka. Ngo ari ku gisasiro ciwe, niko Bibiliya ivuga, ngo ari ku gisasiro ciwe aguwe neza, yavuga ngo nta kibazo. Ngo abona igiti kinini kirazamuka kirakura cyane, ngo citegeye isi yose kiyikwiriye, agira ubwoba. Ngo agiye kureba, ngo abona inyamaswa zose zo mu isi ko ziza zigihundagara munsi. Ngo aje kureba, ngo abona ibisiga byose byo mu isi nabyo biraza ngo bigihundagara munsi, kandi ngo cyari mu ibyo kurya ngo bihagije ngo isi yose. Nyuma yabwo ngo yumva ijwi rinini ry'umurinzi, ngiryo iryanyeganyeje ubuzima bwe n'ubugingo bwiwe, ngo yumva kuko bujegajega, ubwami bwiwe burajegajega. Yumva ngo ijwi ry'umurinzi rivuga ngo ico giti gitemwe, ngo ariko ntigikundukana imizi, gisigare ku ndegerege imwe ticame coroma ngo kigwe. Ngo amaze agira ubwoba bw'iryo jwi. Aravuga ngo nimunzanire abanyabwenge
ngo ahamagaza abanyabwenge yiringiye kandi yizeye, bize baraminuza, bazi kwihuta cyane bakareba ibintu cyane, bakabanguka bakareba. Ngo ahamagara abanyabwenge yari yiringiye bo mu gihugu cye i Babuloni. Ngo baraza barapepuwa barareba. Ngo ababwiye ibyo yari yarose ari ku gisasiro. Nimurebe kuko mu mateka mbere yanje njewe Nebukadinezari kuko byoba byaranditswe kuko bizoba ibimbonye. Nimba hari uko byoba byaravuzwe kuko ibi bizaba. Ngo barareba barihuta vuba ngo barebe bati Nyagasani wavuze gute? Tubwire Nyagasani ko munaniwe. Ni kurya nababwiye ni igiti kinini cyazamutse kirakura gikwiriye isi yose, mbona inyamaswa zose zo mu isi ziza zigihundagara munsi n'ibisiga byose, kandi ngo kirimo n'ibyo kurya, kabona ibirindu byose ntibishonje, harimo ibyo kurya bihagije isi yose. Ariko ijwi numvise cyahoraga numva rinini rikomeye ryanyaganyeje ubuzima n'ubugingo bwaje. Numva ngize ubwoba ndatinya, niryavuze ngo nigitemwe, ngo kandi ngo ntigikundukane. Nguko uko nabonye. Ngo abanyabwenge baravuga ngo mu by'ubwenge twize ntitwize ibyo. Mu byo twize mu bwenge twiga dukurikira n'abarimu, ntawe twigishije ibyo bivuye hehe, kandi naha muri depo ntabyo twabonye. Nyagasani subiragayo. Ngo ahamagaza abapfumu, yarakorakoje yaza ashakisha. Ngo ahamagaza abapfumu aravuga ngo nimubambwirire nabo bazi, ndebe kuko bo hari nararibonye bo bafite bazi. Baraza nabo basubiriramo, ngo nabo ibyabo birahagarara, baravuga ati ndiduhaye twumva dusubiriremo. Nimumva imbere aho navugiye naberetse timuhaye mwumva. Bizabicikaga iyo byananiranye uza wiyambaza n'ibyo udakwiye kwiyambaza. Bati nimuzane n'abandi. Bazana ngo n'abarozi. Nabo baraza baragerageza barakubitagura bati aho tubera. Imana tubabarire. Kandi ibyo byose ngo byahagaze hazi inkuru nziza, kandi Nyagasani nubwo ibi byananiranye abo bose wari wiringiye byahagaze. Ariko hano mu gihugu muri babanyagano, muri za mbohe ziraha zibohewe hano mu gihugu, harimo umuntu washobora kumenya, ufite ubwenge, washobora kumenya ibyo bintu neza akabivuga neza. Ngo aravuga ngo nubwo yoba mu gihugu cy'ikibani, nubwo yoba mu gihugu cy'ikibani no mwiyambaza nkamuvuga ngo namumpe mpeze uwo muntu, ariko ubwo muvuze ngo ari hano mu gihugu nimugende mumuzane. Haleluya, haleluya. Baragenda bazana Daniyeli umuhungu w'umuyuda wari ufite ubwenge bwiza, kandi ubwenge Imana yamuhaye arabuzirikana, arabubumbatira, abufata neza, agenda neza. Ngo agace kubaha n'Imana yabumuhaye, ngo kandi akagenda uko Imana ishaka. Turaje kumva intambwe ziwe zose
yagiye yitwararika imbere y'Imana, akitwararika no ku bantu. Hariho ubwenge bwo kwitwararika imbere y'Imana, ugaca bugufi imbere y'Imana, Imana ikabona kuko waciye bugufi. Ubwo ni ubwenge kandi bwiza buturuka ku Mana. Imana ikagushima, ikagushimisha n'abantu. Hakaba n'ubwenge bugaragara mu maso y'abantu, abantu bameze nkawe, abantu baremwe nkawe, bakavuga baturiya muntu agira ubwenge, kandi agira ubwenge bwiza bwo kubana n'abandi bantu, bwo kujana n'abantu. Bwana asifiwe. Haleluya. Asifiwe Yesu. Bazana Daniyeli ngo amusubiriramwo, nawe aramubwira ati ibyo nabonye ni ibi, ndi ku gisasiro none ibyo nabonye ni ibi. Yego. Ngo atangira kumubwira ngo ntugire impuhwe n'impungenge, kuko wageze imbere yanje woja gutinyuka agira ubwoba. Aramuhumuriza ngo amubwira amagambo yo kumurema umutima ati uhumure, ntutinye, ntugire ubwoba, ngawe ushira umutima mu nda, witse umutima mu nda, ubimbwire neza. Bwana asifiwe. Daniyeli nawe ngo hayabwira Imana ati nagezega kwa Nebukadinezari, mbagazega harya ushaka kuko ariho nuhagarara, ngeze aho ngomba kukuvugira, ijwi ryawe Mana akaba ryo ryumvikana imbere y'abatakuzi bakakumenya. Haleluya. Haleluya. Ngo aramubwira, ngo yamye mubwira ngo icyo giti ni wowe, icyo giti wabonye ni wewe. Haleluya. Haleluya. Ese ko murumva mu bwenge bwa kibumuntu, mu bwenge dufite bw'amahimba none, tugarutsega mu kibumuntu no mu bwenge bwa none bw'amahimba bwirenza munsi. Umukobwa umwe n'umuhungu barasenze basenga Imana, binginga Imana, bajana n'Imana, baba inshuti z'Imana, baba babira b'Imana cyane, ngo bamare babaziza gusenga kuko basenze Imana. Aba baregaga babarega kuko bananiranye, bahaye basenga bo badahaye bubaha. Na Daniyeli bigeze kubimushinja, baravuga bati uyu munyagano w'umuyuda udahaye bubaha itegeko ry'umwami yasengaga kabiri, none aho yumviye kuko ari itegeko ryashizweho umukono Nyagasani, yanze ariko arapfukama gatatu mu munsi, karasenga gatatu mu munsi. Impunzi, umunyagano, utumva itegeko ry'igihugu ry'umwami rya perezida, n'umunduki yakabije. Izo barabimushinje. Uwo muhungu n'umukobwa barasenga, basenga Imana, barayinginga ngo buca babarega, dorega ko abarezi batazababura. Barabajana bati aba bahungu, uyu muhungu n'uyu mukobwa bananiranye, tibahabubaha itegeko ryawe. Barabazana ngo babashira muri stade, bahamagara isi na Nyagasani, baraza bati nimuze mwumve. Ababareze bati sawa, ngaho aho tubabonera noneho barama bari kuramwe. Kwa kundi gabaza bazana ukazana ubundi bwenge bwawe bw'ikibumuntu, ngo bankukuramwe iryo jambo ngo uriretire. Bazanaga ubwenge bw'ikibumuntu ngo yenda barahakana, baravuga bati ntakundi. Wa mukobwa n'umuhungu ngo bahagaze, bazana ifoto zibiri, bazanaga ifoto ya perezida w'igihugu, bazana n'indi kurya muza mubona abaturika ni nk'abo baza bakunda kubigira cyane, bakazanaga n'iya Yesu, bati ngaho izi foto zombi turiya uhaje gusinzira ko tutonze
bati ngawe bayane na bayambure bahaye bagacisha amenyo bati sawa. Bashari na barwa na bamusongarere na banzika idini na bamanikwa tumubone barya barwa ngo nzambizi imetundikwa msalabani alipojitoa Mwokozi, alizalauliwa na kukataliwa, lakini ilikuwa patano lako na mimi. Haleluya. Haleluya. Na mwambata Mwokozi sitaki kumwacha. Yalobela azila. Yampa inzira yo kumumenya no kumwumva no kumukorera. Batinga none umuhungu ashaka kuzana ubundi bwenge. Burya Imana idashima, burya Imana igaya ibonamwe amafuta. Aravuga ngo ni wa mugani gawanyu irenza munsi, aho gupfa none twozofejo. Ariko Imana bayikuye mu mitima yacu, turafite na mugenzi wanyu kandi bataraganye. Ibyo ni ibitekerezo by'ubwenge byamujemwo uwo musore. Aho kuvuga ngo twame dupfa imbere y'aba batureze, reka irenza munsi ejo tuzofejo. Ariko none twame dupfira imbere yabo gutya. Bose babireba icuba. Haleluya. Haleluya. Wa musore ngo akiri murayo ngo agiye kuvuga atase iyi foto ya president reka niyeze icubahiro mvuge ngo ni wewe yarenzaga munsi. Yamega avuga ngo ni wewe Nyagasani. Nahiye se uko nzoba mushanyuye umwami wanje ntari mu mutima. Kurumva ubwo bwenge ashatse kuzingitiranya no gushiramwo, ariko arabucurika akabucurukura ngo yagize gubwenge. Yamana basenze umwuka ngo wama winjira muri wa mwana w'umukobwa ati uwacagiye gutambika ibintu. Haleluya. Uyu wacagiye kubitambika kandi we agiye gusubira kubabaza umwami wanyu n'ababanzi bose bahe babireba. Ariko abakobwa usariri yaba bari bumvise ako ngako ngo nako ngo bagarura ubwenge. Reka nirebera hano papa iyaba bari bumvise ngo bagarura ubwenge. Muza ubwenge bwabo bugeze ndakurahiye. Yamaguruka waba ataravuga agiye gutangaga ijambo. Yamaguruka yamavuga ngo wowe president ubaho urahaba nawe urahaba turi kiremwa. Atari ku nubwo ari ifoto ni y'umwami wanje. Haleluya. Yamye avuga ngo kuva none president yamye avuga ngo kuva none menye kuko mufite Imana mugende musenge Imana yanyu ni Imana. Sibyo gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Haleluya. Haleluya. Tugarura ubwenge mu gihe cyacu. Tugarura ubwenge muri no minsi. Daniel ngo aramubwira ngo ico giti ni wewe uzaja mu ishamba ubane n'inyamaswa uzorisha nkinka uzotondwaho n'ikime uzagira n'izindi nzara dore kubwo bazisiga. Haraho dukoze aho nyine. Uzogira izindi nzara uzogira n'undi musatsi w'urushwima utagezweho. Uzagira ibihe 7 nguriyo imyaka 7 izashira nguriyo. Imana tubabari.
Nebukadinezari ngo amacandwe arakama, ngo aravuga ngo uku Daniyeli avuze niko kuri. Jewe naraye ndose mbona igiti kinini kirakura cyane gikwira isi yose yo. Undi aramusubiza ati cyo giti ni wewe uzaja mu ishambu ubane n'inyama uzarishankinka yoho. Icya kabiri ngo ntuzi wese Imana icyubahiro Nebukadinezari we. Akandi gafano kawe n'Imana ngo ntuzi uyeze icyubahiro wabaye gange. Nebukadinezari Daniyeli ngo amaze kumubwira ukuri, abasobanuzi babiri bazabavuga ngo yarahagurutse ahagurukana gusa agenda yiwe, bagira ngo agiye mu kazi. Umugore ngo agira ngo agiye mu kazi, ya saha yiwe gayo gushira ubwenge, isaha y'Imana ishitse, ngo umugore ngo agira ngo arasohotse ngo agiye muri biro, agiye mu kazi. Ubwenge ngo bwamabutangira gushira muri we, umugore burashira, abana burashira, ba ministre ngo bakaza bandika ibintu, naho nta mukono wa president. Imyaka 7 biro idahaye ikora, ubwenge bwashize mu gihugu. Ni mugarura ubwenge muri Nairobi, mugarura ubwenge, dushira ubwenge ku gihe. Haleluya, banasifiwe. Daniyeli wari wuzuye Imana we, Imana rurema izitanga ubwenge. Amina. Ngo yamye manuka Nebukadinezari ngo aragenda, naciye no kuri biro, ngo aragenda aramanuka aragenda iriya mu ishamba, abana n'inyamaswa kazarisha nkinka, ikime kivuye mu ijuru nico cyari ko kimuzaho, ngo amera n'urundi rwoya, amaze ngo amera n'inzara ngo zimeze nk'izinunda. Dore ko ubu bahaye bazisiga ngo kure, izindi ngo zirabure, izindi ngo zimere gute. Kuryaga ntamenyega kuko iwe akamagira ngo yabaye uwundi, ngo n'ubundi bwenge. Ayiwe, Imana iduhagarareho, nitaduhagararaho ibihe bizashika abami bahinduke. Hallelujah. 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 Amina. Amina. You hallelujah. Hallelujah. Amina. Imyaka 7 ngo irangire, ngo ubwenge bumugarutsemo. Niho harya Bibiliya yatubwiye ngo ashima Imana yo mu ijuru, ngo iri hejuru y'amajuru, ngo kandi isumba byose. Ubwenge buragarutse, ngo kandi isumba byose. Haleluya. Ngo arayambaza, nonoga nawe arayambaza, aratangiraga nawe ati Imana ni Imana, mu ijuru hari Imana. Haleluya. Ngo yamaza yazamuye amaboko, kandi ngo agenda hayaririye. Imana irahari we, Imana irahari, Imana
irahari we. Ariko ubwenge ngo bugaruke busubiye ku gihe yamaze guhereza yombi ngo Imana irahari. Ubwenge ngo bugaruke, umugore ngo nawe bwama bugaruka ngo abaze abana atase nyine bana ba bisaga nk'ahari nka wa mwanya asohotse kandi imyaka 7 ishize. Imana tubabarire. Ese so yagiye he bana? Abana nabo ubwenge baburagarutse. Wa mugani nyine mama papa yagiye he? Ko bibuze. Reka nje kureba ko ari muri biro. Aho ko mbaye mbona intebe ya nyakubawa ari he? Nabo ngo ubwenge buragaruka. Erega nyine twagaza twandika ibintu naho nta mukono uhari. Nimuhaguruke gamuze muje kunshakisha. Ngo bama bamanuka bahayanzira yahaye aja mu ishamba. Ngo bahura nawe ngo yazamuye amaboko yombi bayagenda ari kavuga ngo Imana irahari. Haleluya. Umugore ngo aratangara ati no nimwumve ayarimo. Dirimba nushaka nakire Imana irahari. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana irahari mu abakristo. Imana irahari. Bwana sifiwe. Imana irahari. Umva Daniyeli wazirikanye ubwoko bwiwe bw'abayuda kandi azirikana kuko ari umuhungu w'umuyuda. Ahagarara mu bitekerezo by'ubwenge Imana yamuhaye. Kandi ahagarara mu cyimbo ciwe cyo kumenya Imana. Tiyata umurongo. Bwana sifiwe. Soma Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 14. Yego. Yego. Umuco no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Genda hepfo. Yego. Ibyananiranye. Yego. Yego. Wizahabu mu ijosi. Kandi uzaba umutware wa gatatu. Uwumve refije ngo ubwiwe ijambo n'umwami n'umutegetsi ngo uzaba umutware wa gatatu wo gutegeka. Umve bwa bwenge bwiza bushimwa n'Imana. Uzaba umutware, uzaba umutegetsi. Umwami Belteshazari nawe ngo ahayabona ibitabonwa niho hahoga dusomye igice cya 5 ngo abona ukuboko gwaye kwandika igikonjo sino ukuboko gakose ngo abona igikonjo gyacyandika bari kugisasira ati ndahumiwe ibi ni ibiki kandi bibaye bati ndawundi. Haleluya. Tawundi nimuzane Daniyeli niwe wasobora gusobanuriza inyandiko wowe isobanura. Kono uliochora nyumbani mwa mfarume yalikuwa ni maneno Mungu aliwaambia Danieli ndiye alitafsiri hiyo menemene tekeli piana peresi. Ubwami bwawe burapimwe bushirwa ku munzani buboneka budashitse kuko wageze ngo umunsi mukuru uzana ibintu zo mu nzu y'Imana wikubita ku mutima urazamuka. Imana yakubonyemo amafuti none ubwami bwawe bwagezwe buranyazwe buragiye buhaba abamedi n'abaperesi. Niko izi nyandiko zivuga.
numvise bakuvuga. Ese ko barakuvuga gute muri Nairobi? Ko barakuvuga neza cyangwa uko bakuvuga ni kumeze? Numvise bakuvuga. Umucyo bahaye bata izuba riva bose babireba. Ubwenge buhaye gushirana ugakora ibidakorwa bose babireba. Bibiliya yatubwiye ngo umucyo ngo no kwitegereza kwiza ubwenge bw'Imana, ubwenge bwiza busukuye ngo bikuboneka, ngo no guhangaturura ibyahangatiye ugahangura ntiwirirwe wirukanga. Mu gitabo cya Ezekiel igice cya 14 umurongo wa 14, nta bandi bagabo Imana yarase barimo Daniyeli na Yobu na Nowa. Nabo bagabo Imana yirahiye. Urebe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, Imana ngo yamayirahira ngo kubwaba bagabo, kubwawo wowe Nowa na Daniyeli na Yobu, ndirahiye nimwe bagabo nemera novuga ngo mugigani nyure mu gihugu aho muba muri mwebwe, aho muri taco mwoba, taco no haharira. Ese wahariye ubugingo bwawe? Kera hariya wari utuye ku itongo, nubwo utakihari uri mu bunyagano cyangwa uri mu buhunzi. Kera ukiri ku itongo wagaze utema wabuhaye utema umurima wawe utabuha ushaka kuja gutera, ukamubwira ngo ngo jewe sindabo gutwika ngo uharire. Ndakurahiye impimbo ukazikorera yakunaniye, nyabuna reka dutwike nawe uza ngo yayesi imbishaka uharire. Harira ubwenge muri iki gihe, harira ubugingo bwawe, harira umutima wawe. Umve Daniyeli umunyagano we, umve Daniyeli yirinze neza, yahagaze neza kandi ari umunyagano. Imana iramushima kandi abami n'abatware kubera ubwenge bwiza, ubwenge bw'Imana, ubwenge butangwa n'Imana. Ngo kandi uzaba umwami wa gatatu, nzakwambika n'umuku. Oya, ibyo byo kwambara n'ibindi oya. Yagezaho ngo abone akazi, dore ga kuba abubaza bavuga ngo ni chance, bahati. Ariko Daniyeli we yaravuze ati tiwambeza akazi ngo umpeze bagenzi banje ngo basigare, umpeza akazi ukampane na bagenzi banje nabo babona akazi, bareke kuba abashomeri, nabo babona akazi. Bituruka kuri Daniyeli. Haleluya. Ninde Daniyeli dufite muri Nairobi? Ninde muri aba banyagano duhaye tureba tukamubona mu bwenge bwiza buca bugufi imbere y'amaso y'Imana? Ngice cy'Imana ishaka. Imana irashaka ngo tugarure ubwenge. Wewe mupapa subira muzawe, subire muzawe urebe Imana ikwishimira. Nawe mumama subire muzawe, subira muzawe urebe Imana ikwishimira. Nawe musore subira muzawe, subire muzawe urebe Imana ikwishimira. Imana icubaye. Haleluya. Umubandi basore turaye mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro igice cya 41. Abasore bitwaye neza mu gihe cyabo, bahagaze neza, kandi abo Imana izabazana munsi w'amateka, Imana izabimbaza. Itangiriro
Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 37. Umva abasore bitwaye neza mu gihe cyabo, kandi Imana ishaka ngo natwe mu buhunzi mu bunyagano twitware neza. Soma oya manuka. Iyo nama ngo inezeza Farawo n'abagaragu biwe bose. Yego tuzobona nitwo mubona we Mana we nyiribihe we, nitwo bona umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana, kama roho wa Bwana kishuka nitaimba kama Daudi. Amina. Farao abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse iguhishuriye ikabikwishuriye, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Umve ubwo bwenge we nguhaye kera, nguhaye gutegeka urugo rwanje. Triple passe. Yego, kandi abantu banje bose bazumvira icyo utegetse. Amen. Komeza. Yego, ndakweguriye ndaguhanga abashikira Egiputa. Yego mwijosi. Yego Amen. Bwana sifiwe. Umva abandi bahawe ubwenge barabuzirikana, barabukomeza, bamenye icyo bahawe. Imana irashaka ngo tugarure ubwenge buje ku gihe. Aba nabo ibyo bari biringiye, aba bami n'abatware bari bakomeye, bari bafite ibikomerezwa bikomeye cyane. Ariko iyo bataje kugira abanyabwenge beza bafite umwuka w'Imana, Bibiliya yazigenda ivuga ngo buzuye umwuka. Uko nawe uri kurahumeka kandi ufite umwuka ukigutunze, ariko hariho umwuka hakaba na nyarwuka. Ngo buzuye umwuka w'Imana. Icyenda n'umunani nageze hariya i Bujumbura, nari mu ivugabutumwa. Ngari hariya mu Kigobe, basanga umwana w'umukobwa twasenga Imana, kandi se yari miliyoneri, yari afite ibintu byinshi cyane, ari umutunzi kurya muzamuvuga ngo wagataye. Ese iyo bibaye byinshi akareka kubita. Umwana w'umukobwa arasenga yinginga Imana ngo agera abandi baza kumurega kwasi. Ati uyu mwana w'umukobwa wawe azaja ku ishuri kandi agira ubwenge, atari ko ikizatuma atsindwa nuko atazarara mu nzu. Uzomugenzurira inkase, iyo avuye ku ishuri azamashika gusa akamabika ibitabo akamabishira mu kabati, yamara akabagira uko akamamanuka akagenda akaja iriya mu butayu. Atuma uzubona wendo wayoba n'umubiri wiwe ukumeze ukumubu niwe wamugize gute. Isati none nyine byoshoboka niko bimeze. Bati niko bimeze, uzogenzure neza. Aragenzuye asanga nyine koko niko, aratangiye agarigisha. Uhereye none ureke, tubuze icurya, tubuze icyo wambara, tubuze n'amavuta wisiga, dore umubuko wakugize,
none reka ureke singasubira kubyumva. Yabona se nyine aragiye akamamanuka harya azava mu bwenge bumuheza no gufata no mu ishuri. Haleluya. Akagenda ngo amare gushika, hari ijambo yakoresheje ryiza rizarimfasha. Ukuga muri ba mudogo, iyo muri ngo muri ba mukubo, ngo ashike yama asega ati mukubo we mudogo yatombotse. Ripase mudogo atomboki. Mukubo ati wewe raraha gusa, yejo kare uzinduka utaha. Mimi njyewe na mudogo tutamenyana. Duhimane cyubahiro mwese. Ituru ya kabiri, ise agera afata decision. Narakubwiye ntuzawumva. Kuva none nitangazo mu muryango, ndabwira umuryango uzokubona wese mu muryango amenye kuko utakira umwana wanje ubaye igicibwa. Ese ko murumva uwo mudogo bera ukubenge ndi bari bashi ndabivuze none. Umwana aragiye ku ishuri arize ngo atahe atase ngarukira bimeze gute. Reka nje kubwira mukubwa nawe aya magambo yamenye. Haleluya. Aramanuka uzumanuka uce bugufi. Uzumanuka uce bugufi. Haleluya. Haleluya. Ba Danieli baciye bugufi. Ba Yosefu ari mu ngoyi yabaye igikomangoma tawakwiringi. Haleluya. Abahaga iyo batangiye kudusiga umwe reka turangiriza. Ngo aramanuka ubwa nyuma ngo amare gushika ati mukubwe mudogo noneho yafashe decision ya nyuma yavuze ngo araciye. Mukubwa ati raraho wewe gusa, ejo tuzumenyana na mudogo. Haleluya. Haleluya. Ngo araraho arasenga yumva rya jambo arasinzira yiziguye. Arazamuka karekare mu gatondo ngo ahurirana nyine yamahurirana na mudogo nawe arasohotse aragiye mu kazi afite agenda yiwe arasohotse mudogo agiye mu kazi ngo bakubita n'amaso gutya. Mudogo yamatangira aratikimbwa arashavuye ngahaga ibitonyanga by'amarira ntawa mukubise no la sume ngo aceceke ati mwana waje we